Salam sejahtera kepada semua. Kita kembali ke Auto MLM anda. Tutorial kita selepas ini adalah bagaimana kita boleh mengaktifkan website yang telah kita pilih, website anda sendiri yang telah anda pilih di dalam GDI, supaya kita dapat transfer menggunakan FileZilla apabila kita membuat sendiri website kita menggunakan Enview. Apa yang perlu anda lakukan, pergi ke website GDI. Untuk masuk ke member area, anda perlu type www.website.ws/members di sini. Dan apabila anda type, anda akan dibawa ke website GDI member area dan masukkan username anda di sini dan password anda, dan masuk ke dalam member area website GDI. Dan apabila anda ke website di sini, anda kena scroll ke bawah sekali. Scroll ke bawah sekali dan anda akan lihat nama website yang anda pilih sebelum ini. Di bawah registered domain ni, anda klik di website yang telah anda pilih. Jadi di dalam GDI untuk membina website, mereka beri beberapa pilihan. Pertama adalah site builder, ini menggunakan wizard, menggunakan template. Yang kedua domain forwarding, anda boleh juga forwardkan website anda tersebut walaupun nama website anda, tetapi anda boleh gunakan template yang sudah siap di dalam GDI. Dan yang ketiga adalah basic hosting. Basic hosting inilah yang ingin kita pakai. Jadi klik di butang sini, website.ws hosting service. You can use your own application to build your site and we can host it for you. Klik di butang check on di sini dan klik continue. Apabila anda klik continue, mereka akan menghantar satu email ke dalam inbox email anda di mana anda register dengan GDI. Dia akan menghantar satu email dan di dalam email itu terkandung beberapa maklumat yang perlu kita isi ke dalam FileZilla kemudiannya, supaya website yang anda cipta sendiri di dalam Enview boleh dihantar ke domain yang telah anda sewa di dalam GDI. Jadi biarkan email itu dahulu. Saya akan kembali ke bagaimana ingin set up FileZilla. Dan itu adalah klik di sini adalah merupakan perkara pertama yang anda perlu lakukan bila anda masuk di dalam GDI members. Dan kita akan